Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho kano kanya tukaba tugiye kuba tuyahera ni mu ntara y'amajyepfo ni kuri no nkuru ifite umutwe ugira uti Nyanza umugore akurikiranyweho kuvuga amagambo akomeretsa uwarokotse jenoside. Umugore wo mu karere ka Nyanza yereze mugenzi we mu nteko z'abaturage ko yamubwiye amagambo arimo ngengabitekerezo ya jenoside maze ahita atabwa muri yombi. Byabaye kuwa 22 Mata 2025 mu karere ka Nyanza mu murenge wa Nyagisozi mu kagari ka Gahunga mu mudugudu wa Kigohe. Umuseke wamenye amakuru ko umugore witwa Mukangenzi bikekwa ko yagaragaweho amagambo y'ingengabitekerezo jenoside. Amakuru avuga ko yabwiye uwitwa Mukampoza ngo nta upfakara rimwe. Yongeraho ko yagize amahirwe arapfakara naho ubundi nta nubwo yari kubona ibimuhagije. Abatuye hariya babwiye umuseke ko mu nyandiko yanditswe n'umukuru w'umudugudu bigaragara ko yabivuze tariki ya 14 Mata 2025. Ikindi bikekwa ko yamubwiye ko nubwo umugabo we yapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 n'ubu mu kwa kane yamumukurikiza. Intandaro y'ibi byose abatuye hariya bahamiriye babwiriye umuseke ko nuko Mukangenzi yonesheje imyaka ya mugenzi we ajya kwihaniza niko kumubwira ariya magambo. Ukekwa kandi yonesheje imyaka ya Mukampoza aranayirandura amakuru akaba yaramenyekanye uko Mukampoza abivuze mu nteko y'abaturage amurega. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gahunga Tuyishimire Steven yabwiye umuseke ko ukekwa yatawe muri yombi kugira ngo bakorwe iperereza. Ukekwa akaba yarashyikirijwe ribu sitasiyo ya Nyagisozi. Gusa ikindi abatuye hariya bavuga ko nuko bariya bagore basanzwe bafitanye amakimbirane. Nyemerera dukomereze amakuru yacu kuri no nkuru iyo mu ntara y'amajyepfo Gitifu wa Rongi arakomeza gufungwa by'agateganyo. Urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwemeje ko impamvu z'ubujurire zatanzwe na Nteziyaremye Jerime nta shingiro zifite. Rwemeje ko impamvu z'ubujurire zatanzwe na Agatesi Francine zifite ishingiro. Rwemeje ko nta mpamvu zikomeye zituma Agatesi Francine ukekwaho ko yakoze icyaha cyo kwiyakira indonke. Turategetse ko icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kiyumba kuwa 24 z'ukwezi kwa 3 2025 kigumaho kuri Nteziyaremye Jerime naho kuri Gatesi Francine kikavanwaho. Tariki ya 27 Gashyantare 2025 urwego rw'ubugenzacyaha rwafunze Gitifu wa Rongi Nteziyaremye Jerime n'umugenzacyaha kuri sitasiyo ya Kiyumba. Gatesi Francine bakurikiranweho icyaha cyo gusaba no kwakira ruswa y'ibihumbi 150. Bakurikiranweho ubufatanyacyaha kuri icyo cyaha kugira ngo bafungurwe. Umuntu wari ufunzwe kubera ibyaha yarakurikiranweho byo kwangiza ishyamba rya leta. Aba bombi baburanye bahakana ibyaha baregwa. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri avuga ko abakekwaho ibi byaha baramutse bahamwe nabyo bahanishwe igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 5 kugera kuri 5 z'agaciro k'indonka yatswe cyangwa se yakiriye. Reka amakuru yacu tuyakomereze n'undi ni mu ntara y'amajyepfo ni mu nkuru zirebana n'ubutabera turimo turagenda adukora. Urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza rwategetse ko umugabo waregwaga n'ubushinjacyaha gusambanya umukozi we afungurwa. Icyemezo cy'urukiko gifungura uyu mugabo cyafashwe hashingiwe kuri raporo ya Rwanda Forensic Institute ivuga ko umwana w'umukozi we yabyaye atamubyaranye nawe. Uyu mugabo wo mu mudugudu wa Bunyeshywa akagari ka Nyanza mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza yafunguwe nyuma y'uko yari amaze iminsi afunze azira gusambanya umukozi bivuga ko afite imyaka 16 y'amavuko. Ubushinjacyaha bwari bwamujyanye imbere y'urukiko aburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ubushinjacyaha bwavugaga ko uyu mugabo yabwiye umukozi we kujya kuryamisha umwana wo muri urwo rugo maze amaze gusinzira aho yari aryamye n'umukozi ahita agenda afata umwana amujyana mu kindi cyumba maze asambanya uwo mukozi aza no kumutera inda amwizeza ko azamufasha nyuma yo kubyara.
ubushinjacyaha bushingiye ko hafashwe ibipimo bishobora kugaragaza ko umwana ari uw'uriya mugabo bwari bwasabye ko yaba afunzwe by'agateganyo igihe ibyo bipimo bitaraza. Uyu mugabo ari mu kigero cy'imyaka 45, asanzwe afite abana 4 n'umugore we. Yakanye ko atasambanyije umukozi we kuko yahoraga mu kazi kandi yabaga ari kumwe n'umugore we kuko babanaga. Maître Mpayimana Jean Paul wavuganye n'uriya mugabo yabwiye urukiko ko umukozi wo mu rugo yavuze ko yasambanyijwe n'umukoresha we, ndetse ngo umukoresha akavuza radiyo cyane, umukozi nawe akavuza induru. Agize ati nyakubahwa Presidente w'iburanisha, ni gute umuntu yavuza radiyo cyane ndetse n'umukozi akavuza induru maze umugore ntajye kureba icyabaye cyangwa se abana bo muri urwo rugo ntibarebe icyabaye? Niba ataratabawe se muri iryo joro ari gusambanwa, bukeye bwo yakoze iki? Twibukiranye kuri uriya mwana yari afite inshuti yari no kuzibwira ariko ntiyabikoze, ahubwo abivuze yaravuye kwa shebuja yaratashye. Maître Mpayimana Jean Paul yavuze ko umwana avuga ko yasambanyijwe tariki ya 21 Nyakanga 2024 abyara tariki ya 12 Werurwe 2025, bivuze ko yabyaye umwana inda afite amezi 8 n'icyumweru kimwe. Yongeraho ko ubusanzwe umuntu abyarira amezi 9 ashobora kurengaho, kandi nyamara umuganga yemeje ko umwana yavutse nta kibazo afite, ndetse yuzuye ko ntabyo byarengera umukiriya we, kuko igihe umwana avuga ko yaba yarasambanyijwe ko atari byo, ngo kereka iyo abyara tariki ya 21 Mata 2025 cyangwa nyuma yaho. Yasabye ko umukiriya we arekurwa by'agateganyo kuko arengana. Urukiko rw'ibanze rwa Busasamana rwiherereye rwanzura ko nta mpamvu zihari zikomeye zatuma uriya mugabo akurikiranwa afunze, rwanzura ko arekurwa. Umuseke wamenye ko ibipimo bya DNA byapimwe na Rwanda Forensic Institute byagaragaje ko umwana yabyawe n'uriya mukozi atari uwa shebuja nk'uko yabivugaga. Amakuru yizewe kandi avuga ko uriya mukozi wo mu rugo wareze shebuja ko yamusambanyije uriya mwana yabyaye ari ibyaro ye ya kabiri. Umukuru avuga ko iyi dosiye yapfundikiwe nta kongera kuyiregera mu mizi. Munyemerere amakuru yacu tuyasoreze kuri ino nkuru ifite umutwe ugira uti amafaranga umunyarwanda ahayisha ku mwaka yageze ku 560. Ubushakashatsi ku mibereho y'ingo bwagaragaje ko ubukene bwagabanyutseho 12.4% mu myaka 7 ishize. Bigaragazwa n'amafaranga umuntu arya yiyongereyeho cyane arenga 560 ku muntu mukuru. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko kugira ngo abanyarwanda babashe kugira imbaraga zo gukora barya calories 2400 ku munsi. Kugira ngo ubyumve neza, ubwo umuntu mukuru arya umuceri, imboga n'ibishyimbo aba akeneye garama 329 z'umuceri, garama 179 z'imboga, garama 174 z'ibishyimbo na garama 68 z'amavuta ku munsi. Mu kiganiro The Long Form na Sani Ntayombya, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare Ivan Murenzi yatangaje ko mu basuzuma ubukene hagendewe ku gipimo cy'imibereho y'abantu uko ibihe bigenda bisimburana. Ati iby'ibanze ubundi ni ukugira amafunguro ahagije atuma ushobora kugira imbaraga zo gukora, kuko iyo udafite amafunguro ahagije ufata ngo ubashe gukora, ubudahangarwa bw'umubiri wawe bujya hasi, ntiwigirire akamaro, ntukagirire n'igihugu cyawe. Ibindi birebwa mu by'ibanze ni ugutura heza, uburezi ku bana, imyambaro, ubuvuzi n'ibindi byinshi. Ati n'iby'ibanze umuntu akenera byiyongera ku mafunguro, ariko iyo byose hashyizwe hamwe bigufasha kuvuga ngo iyo abantu bafite ibi ntabwo baba bakennye, ariko abatabifite ni abakene, ugomba kubitaho. Muri 2001 igipimo cy'ubukene cyafatirwaga ku bashobora gukoresha ibihumbi 64 ku mwaka mu bijyanye n'imibereho, agera ku bihumbi 90 muri 2006, naho muri 2011 agera ku bihumbi 118. 2014 amafaranga afatwa nk'ay'umuntu akoresha akaba atari umukene yari ibihumbi 159, ariko byageze muri 2024 ahita agera ku bihumbi 560. Murenzi yavuze ko iyi ntambwe yatewe muri byatunguye kuko
byabayeho gake gake ubukene bugabanyuka ku rugero rwa 12.4%. Yasobanuye ko uko igihugu gitera imbere muri rusange bigera ku baturage bose, ariko haba harimo bake bakeneye kwitabwaho by'umwihariko kugira ngo bave mu bukene mu buryo bwihuse kandi bigatanga umusaruro. Mu bihugu bitandukanye haba abakire n'abakene. Umukire wo mu Rwanda n'uwo muri Kenya cyangwa muri Amerika babaho mu buzima butandukanye bitewe n'ibintu byinshi birimo umusaruro mbumbe w'igihugu n'ibyo umuntu yinjiza ku mwaka. Murenzi yavuze ko abanenga imibare y'u Rwanda idahuye n'ukuri baba babeshya, kuko hari igihe usanga n'abantu badafite ubumenyi ku iburanishamibare. Iburanishamibare ntabwo ari nk'icungamutungo aho umuntu aba agomba kubona imibare imwe. Ni ikigereranyo gitanga icyizere ku biba bitugendeye ku mahame, ku buryo igihe cyose wajya gukora ubushakashatsi inshuro 10 uzabona imibare iri mu rugero rumwe. Ntabwo twita ku buzima bivuga ko mu gihe tuzi ko hari imibare ishobora kugenzura uburyo bwa siyansi, wakohereza izindi nzobere zikabona ibisubizo nk'ibyacu. Uko banyura cyangwa bitanyura abandi ntibitureba. Igipimo cy'abasumbane mu butunzi kibarirwa hagati ya 0% ndetse na 1%. Iyo ubusumbane buri 0.3% kugeza kuri 0% biba bivuze ko ubukungu busaranganyijwe mu buryo bugera ku bantu benshi nubwo abantu batareshya. Abafite 0.3% kugeza kuri 0.4%, icyo gihe ubusumbane mu bukungu buba buri ku rwego rwo hasi cyane. Mu gihe kuva kuri 0.4 kuzamura haba harimo ubusumbane bukabije, bivuze ko hari itsinda rikize cyane n'abandi bashobora kuba badakennye ariko harimo intera ikomeye. Igipimo cy'ubusumbane ku bukungu mu mujyi wa Kigali kiri kuri 0.44%. Murenzi ati muri Kigali kubera ubucucike bw'abantu bafite ubukungu bwinshi baba bari Kigali cyane, rero nubwo hari n'abandi bantu bahita biteza ubusumbane bukabije, ariko iyo bagiye ku rwego rw'igihugu biragabanyuka. Mu zindi ntara ariko nta busumbane bukabije buriyo, kuko buri hagati ya 0.2 ndetse na 0.3%, bitavuze ko bakennye, ahubwo imibereho yabo bose iri ku rugero rujya kuba rumwe. Nanga dusoreje amakuru twe twabateguriye, tubabwira ngo mukande subscribe mwese abatarakanda subscribe, ngiye babasha kubana natwe mu biganiro cyane dushyira buri munsi. Bye bye.